Kublai bat pedang sungba. Benta kasngi ngia kren chapang kachinga day haka kamera kelas badan bon ki jat kitin. Piju perkhat kumno ki kitin, ki pin wandur ya karukom perkhat bat pulia jongi. Ki kitin ki bangi kren ki pin ya so ingi bat karukom im jongi, kajing long ten rai bat karukom im lang bat kiway. Haka kelas ka badan bon ki jat kitin, man laka kitin kawan ra ela kajing long kerpang, kaba penlong ya kajing pulia kaba so tenat bat kaba kentub lang. Tungin ya let rung shaka kelas haba ki kena school bat ki nong hikai, ki rakhi ya kajing don bon jat ki kitin, lemba ki kam ki papin ya shem bentalang. Haka ni ka kelas, kat baka no hikai kawan rung, lapdang buromeka da kijingker khus ngobha. Tang haka wika kitin, henry haki babon. Good morning, student. Rina Miss, blessed Miss. Kat no kalong gabay itinad ban sedang ya kasni, tang da ka good morning. Haki kitin paper, pat kensan ka kelas kala-kala ka bakham ya jan, pat kham ke im. Maya dap kata kanohikai kaladon ka weka program ka basngo tenat. Kaban pen kala ya kajing pulik tin kum kajing ya lekai. Kanohikai kara yo marajing lekai bat kakali khna banjer keteng ya u hakik tin jungki. What is this? Black. What is this? Black Miss. What is this? Matcha Miss. Uway hadin uway da kajing shir hem man la uway ki batay da kaktin ka baki peron kam hayeng. What is this? Kat ba kajing lekai kadang yat ka kelas ka sawa da kajing ang note bat tip bat kajing sarong kat baki kena ki lab ya ki kitin ki baki jutip bat ki batmay na ki para kelas jong ki. Kajing puliye ki kerteng ki marat hakikitin baper kam day tang syapang ki kitin kaday syapang kajing long ten rai kajing ya so bat kajing sarong bat kajing burom ya kajing bon jat ki kitin. Okay, student, I'll give you the paper and then you draw a picture and explain in your language. Menta la de kapor ban pin mi boj. Hakajaka ban shuong da ki kitin ki kena kin pin im ya ki lemba kadur bat kajing ya tho khana. Hakani kajing lekai ki kena ki droy ki marat ki bakis ngo etam bat batay siya pangjong ki da ki sentence ki basuk hakaktin na jong. Da ka ba pin ya so ya ki kitin bat ki dur jong ki penlong kajing pulie ka balong shimet ka badon jing mod bat ka basngo tenan. Lemba ki dur bat kajing ya tho khana ki khana kim shu pin tebet tang ya la kaktin ki pin pau ya la deru. Okay, student, the class is over now. Kadba kasngi kalawai kila ay kublay kumba kilas dang. Da ka ba pin ko burom ya la kiktin. Goodbye. Ka kelas ka babon ki jat kitin, katay kajing sngotho, kajing buram, bat kajing shenya. Kajing priang ya kitin paper haki puli puti, kamshu penne ya ka culture, ka penroy ya ka jing puli, bat kawanra ya kajing kenthop lang. Tungin ya rakhe kamen ya kijing bon ki jat kitin, namarman la ka kitin kaday ka bakordor.